19'unda Ulu Kuduk tepçerde Viktor Bolgaş Aylan Sandayev'lerin kıştağında bu günlerde mal oldaşkını egeli bergen. Anyak malçınların çoğasını alırga bu yılın mal cemin çetçer kıdır belekte bolgan. Nekteriz çoğum şaqdalı durgan bu tarlağı bir akımның alınga özüp köydüp çiğlip naldır çeyirbi üjen deşine köyde eleyin. Bizlerim 15 yılda potları studardır deştin naldır beri kalgamız. Nemin 15 yılda arada ajıl ağı turgustungamız. On ezinden bu aldı oninin başını kılgan biz. On kaşarı kaşağı kılgamız. Koy kaşağızı. Leynek kaşağızı tudalgamız. On ol kaşağım 800 lira koy girer kılgan biz. Çarttığında nektar durgan on çarttığında koylar. On bu etken жылын bazı çağ nektara kaşağılgan biz 200 nekka kıldır. Şitbili alğaş kılgan biz. Ögbilenin kölengici Viktor Yuris merkezinde jetip algan. Oğun öğünün işte 100 yaştölдің avazı Aylan Beyken Bozu'nun töp emnekesinde emsi sestirası bolup aşılap jorur da bolsa mal-mağan azırap tutup egelerin şitbirlenler. 2015 yılda arat kıldırı mezi turusunu argı çelle şanlandırı bu çelle çiğ malmağını çoran bu aday esten artık kan malmağını ulaştır bir gözürü açtın marta maldap tutup egeleyin biz 2015 yıldandıra. Şehir maldı hanım egezine azı bir çiğ karşını inceldir östürüp dursam han şoru özük beyin. Am 500 acı şehir mal var. Çüz çeyir bir kere bodam aldı biz. Çüz kere töre gelek ben koylarız. Etken жылын harcı olma şekli. Tügeir kıştan biz bazı çılık olgan boğuş. Çiğ soğuklar da gir har bazı kılınat durar. Tuda jen verip noyabr ortasından elip türk sigeni vere ergen biz. Bir günde bu aldıkıra türk bettirir sigen. Yanvar büyüklerge çedi ses çediri türüne vereler biz. Bu karşıl işte mal tutturavuz bilir bizden. Sigen sakanı ısıncalıdır sana algan biz. Günde şu ince jene amca 3 çok değiştincalıdır sanıp ündürer bizden. Malcınlar ara termer ajlağın ajları bile koşun töbe turandan 9 kilometr çerde 100 hektar çer uçastığın şeytirgaş botlarını çöptar oran savasında dangıda tutalakçı kadarçılarının başını çunar başın inek kaşası bolgaş şehir maldın çılık kaşalarını tutup algan. Kolla juvam demni bistinde ana çalarsa kış basındı şey bu bihem har ulu boran. Жаңаштың жөйте кабырдал туда азырай бербізен, шәйір малды, подам алды, тұрғыза азырай бербізен жаңаш келгештің чәлі бұ төрен тыңман бар, чәлі мұнда алты тұрар біз шұпты темдің жалдыр қыштар біз бұ қышты еккетті адеш қыштыл еккетті олзысам час паза бар лұғай, часынам илдің боран, екі қыштарын нектерім часта ажай ер. Өскен төрен чәрем баруын кемжік жүрттің мен bu çerde bihemde övmezin çurtunda amba kernep çedikemen İmung toşulda berjedikemen bu poydus şut mağada kanman men bu çerge jedik beşin şut noğan Kek sigen sakanın özünü razın kırın deştin. Çelle mağada kanman men tıkka onza çerde çedik bendin ben deşincan tıkka görüp şincileyindir benin. Har çoğalı oynar barun kemcik koju, nar çöğün kemcikte. Anga ozam hoynu kıştadır loğoy bizan. Mağa jedik beştin. Iye odarın dürtlerinek şupta odarda kıştap durağındı. Köve sigen jaldır ele çıgıp durgan çelle sağımaz menen. On mağa jedik beştin. Karnın kılınca iyi ama bu şehir malmağın kanca mağa kıştar eldeş kayga kanmaz durgan men on azırbas şom azray bir bojudur jaldır iki şerse çayın sigen
ындыкка өзер боран, элбек өзер боран жаңғыштың чук-чугу пелетка бар, часка кыш часы сана бар, жалдыр эртебейледирам бу. Амбу еде 100 ажык бода малды чергелештирип 500 кире шehir малды аня көк биле өзге азырал амыттарны база сонургар оларны тутуп жүрүр. Жоктача эр кыз ийи тоолайны, олушкаш кастар тагалар болгош индиюктарны азыра бегелен. Өгле фермасы деп күрүнө тектинчесин алган малчындар чайын сүт саан элбек үйөдө бир күндө алдан мектен 7-8 литр сүттү саап алыр. Артыкчылдык продукциясын аржаан көдө аждагы бүдүлгесинге. Олушкаш туранның сүт продукциясы бүдүлүп турар пиче сейкче тушаптыр. Бу жылын тара сула болгоч сиген чөлдөрдүн хемжерин база улгаттыра сорулганы салган. Планда эртежик төрөдө эгил алган сурагандар көстөгүлен 100 баш эдерген. 5 бас быза алган биз. Ямда төрүннектер бір. Алдан киренек саптырыр мен чайын. Алдан пежен алдан киренекти саабар. Чирек кылдырам бир күндө өзө сезен тозан да литрни саабаштын турар. Ындылашыктыс чайын. Кanyар жапсыздар? Бо чайын спокка аржаан жап турган биз. По 400 гектарыбыздан 1500 жуук калган биз. Ол дейран 500 чейби кіра 1000 тонн боттырыр. 100 гектар сула таран біз. Ол суладан базы 4-тен кіра тонн сула алған біз. Амбо сиген лағаттай бичилеп сулаладып жап өстіріп тұрар біз. 300 гектар чер шыйдыр алған біз. Бұл жылын артта олза 100 гектар тара, 100 гектар сула, 100 гектар арбай тарыды подат тұрар спочыл. Хания бұл мал база көгдет тұрар. Ол чем қылдыр малға бер қылдыр. Он чарттығын хан саатта olur. Чаа техниканы алган биз бу жылындыкка өрүп амырып тур биз. Бу алыска шоттуке тузалык оң мында чаңгы сол бичи тракторыс шот чайны жайладыр анжалдыр чайлар турган биз ам шот ийи трактор биле шот ийи гыдындан сигени бөлө кары туткаштын жалдыр чууктап чыгып алган биз. Бу жерге албан сигени чыгыр чууктар апар биз ам кыжын мал маганы тургуза азырар болушун жаңыштын шот ол трактор анатыққа тұзалан. Виктор Болғаш Айлаң Сандыевтердің кыштанға сөйгі 5 жылдардың дұрысында чырық қандырғасы жоқ тұрған. Ажылғыр кеше Аня көглерінің қызыман қажу да көрген Болғаш бейхем қошын чағырқазы база Тыва Республиканың көді жылығы ямызы Тыва энергия білі қады ажылажғаны жорытқан түңлерінде қошып берген. Амбуеде соғытталық қарылзаның шоттық әуірлер біле чуғалаш болыр. Оң аңғыда интернет болғаш, телевизорны күннің көріп бірер болғаш, жұрағалик технологиялардың база чыда қалбан біз. Қышта қораның тевискерін тұранап көр, бедік соғырға қырдында. Видео қайғарал жордар камералар база қоштынған деп, ал ораның кере женесі Айлаң ұлы өрішкі біле қарылады. Аққол сорылға қышты күр ашып, малдың шаш төлін онша менді қамбалап алыры болыр. Сиген шірбейіл жетчін болғанынан, хаттық қоғырымның соғық час безін бізге қорынчы кебес деп, Виктор Болғаш Айлаң Сандыевтер чуғалады. Мерген ондар пыян ойын айдың қуылар телекомпания Тыва Чербудыр.